Sawubona mbukela, ngikubingelele bese ngiphinde ngikwamukela kule channel. Ngicela ukukukhuthaza ukuthi saqhusha subscribe kuyo le channel la ngezansi ukuze ngekusalbe ngabe sikuthatha sikubeka kwehamba phambili kumaskandi lapho sikhuluma sigodle ubufakazi balento esisho njengoba namanje nje ubone ukuthi sikuphathele lapha eshisayo lapha igezani imidi bambisene nombuso wamaciko ibibiza amaqhawe amabili ayizimbangi umthandeni igqome lishofu kwamanqele nokhuzani Dlamlezi umfuka Mpungose ukuthi baye bafike lapha ku-interview yabo umbuso wamaciko kanye negezani media. Umthandeni Gcomelisha uvumileke ukuthi uzoba khona kanye nembangi yakhe kanti ke uKhuzani Dlamlezi lapha yona iphoxe abalandeli bayo kabuhlungu njengoba ethe uma ifonelwa uge okuyena wombuso wamaciko ucingo lolu ube engasalibambi uKhuzani Dlamlezi umfoka Mpungose sezwile ukuthi uzobe ehlangene nembangi yakhe laphana Mthandeni igcokamelisha umfuka amanqele lapha ephendulele khona ke uKhuzani kwenye yamaposti kaGezani kuFacebook uphendule kanjena: Madileya angizi lomfo uzongininda ngokuphupha angikotelisani mina uMapholoba ubezishayela iApril Fool nje izinga ilona elingavumi uyayizwa ke lenkulumo uthi nokugwala phakathi eyevaka nje uKhuzani Dlamlezi ubaphoxile abalandeli ubashiye bephoxekile kakhulu ngalento ngoba ubelindele kakhulu nanku nomunye umdlalo Caspano vs lapha weboxing esilindele ukuthi amaqhawe ethu akamaskandi nawo ahambe ayobamba iqhaza khona laphana uKhuzani nakanjani simlindele ukuthi ayovela kuwumdlalo akuliwa njengoba nakwegezani media and umbuso wamaciko production kudlalwa kodwa yena ke usuke akungenwe yitetwe njena angenwa amanzi emadolweni uma engiphambi komunye umfana kwabhlungu kwenziwa uKhuzani njengoba besilindele ukuthi abe khona ipodcast lena bizobe ivutha amalangabi ngoLwesihlanu ngo-8 ebusuku njengoba idlala ngo-8 ebusuku lapha kwiGezani Media YouTube channel behambisana nombuso wamaciko production okungeke umfoka Ngcobo obambe iqhaza elikhulu lapha ekuthuthukiseni amaciko kamaskandi. Sacela nisondelene noKhuzani noma induna zikaKhuzani zike zisinxele yena nkosiyami ukuthi siyafisa ukumbona lapha kwi-podcast leya ezobamba iqhaza akuliwa khona namabounce akhona amabodyguard azomkhuzela noma azobakhuza uma ngabe kukhona uphakamisa isandla noma uphakamisa isikhala.